Image Paodam yang tabiriba singbu Yumnam Anuradha Devina ikongona kurumzari. Hauzai maroiba pauda. Asamda ising isauna miyoi la kunipan mum sohankre. Matamga chanaba honorarium PBO haina Imphal East District ke BDF singna khongjang sangchinkre. Loinana Madhya Pradesh ke Chief Minister Shivraj Singh Chauhan novel coronavirus positive oire. Hauzai pausanone pizari. Asamda ising isauna solaba miyoi lising yang kai hena relic camp singda changjapam lauduna leire yum kaya ising ichena putakre kaya amana ising thumjenkre miyoi la kunipan nom ichau asina sohankre lopari lakama dasmek ani nipanda thariba sing ising thumjenkre miyoi marputara taruki punsi mangkre national parks amasung wildlife sanctuaries ki mafam ayambaso ising thumjenkre Panchayat and Rural Department ichauna solaba mafam singdana MJ NRE GA ge thabak sing hana pigadabani haiki Principal Secretary JB Ikana haikibada ichau phakibaga MJ NRE GA ge thabak hawangani COVID-19 lecture chandropaga mari leinana ngasi July gi tang kunmanga ge nungthin pung ani phawda lekiba Kaksing district ke Quarantine Center summary report district asida hangliba quarantine center singda mapandagi halakiba apunba inmate lesinganiga chamri kuntramanga quarantine tawrakre masigi manungda inmate lesinganiga chahum yankai matoi quarantine loiduna disaster ukre inmate marfu marina house quarantine tawduna lady miyoi lesinganiga chamapan taramanga ge sample test tawnaba laboratory da thakibada miyoi lesinganiga chatre marfudara nipan ge test result lakle Sample chamaga taratare kina house pending the lady district asida ngasi nungtin phawda apunba miyoi chamaga taramari COVID-19 positive case confirm tawke miyoi marputara mangana laying badagi pharakre miyoi kunma panna active case the lady ba miyoi kuma pangi manungda miyoi taradi COVID care center kaksing da thamle district asida lady ba containment zone masangna ohumni Thabon district ki Yaripok fire Substation ge personnel ama positive oirakpadagi CDO Yaripok post yauna fire substation adubo Marilainaba district magistrate na containment zone ni haina lokthokraba matungda ngase fire substation amadi CDO Yaripok ke campus manung mapan akoibasing sodium hypochlorite hida kapthoktuna sanitize tawkre hida kapthopage thabagadu district police Thawbal ge SP Dr S Ibumsa MPS SDPO Yaripok ke Dhananjay Singha OC Yaripok Inspector Riya Saha Additional SP S Sasidananda Singha MPS Additional SP IPS Lakshay Sarmagi Lusing Makada Checksing Tharang Singh Lokhatpa Oina Chathakibani Hairi Senapati District Hospital ge medical officer ama COVID-19 positive oibadagi ngasidagi district hospital thingjangkre laina asi makatana sandu handanaba akanba thabak lokhatpa hokre district disaster management authority ge chairperson su oiriba district magistrate na hospital asige akoibada CRPC ge dhara chamaga nifumari ge athing bathang khibaga loinana district headquarter da leiriba kaithen sing mangane thingnaba khangankre CMO Senapati na su office memorandum thoktuna rapid response team amana doctor asiga loinara masingi khongun lebagi thabak hawkre mahana duty tawringai July gi tangkun amasung kun mathoida mahakal loinara ba staff sing test tawnaba district surveillance office ta test tawgadabani hairi Manipur da laidiba BDF singda matamga chanaba honorarium PBU makhoibu regular tahanbiu haiduna Manipur lengakta demand tanduna lakpada lengangna tabidabadagi chaliba tha July gi tang 13 gi duty leptuna khongjang sangsilakpage sarukama oina ngasi Imphal East district da laidiba BDF singna khongjang sangsingkhrai ngasi sangsingkhiba khongjangda saru yakhiba singna BDF singi honorarium Police personnel amana phangleba thage tolab asigi chada humbutra manga PBU sahi amada tha tarahumdoi ge tolab PBU BDF sing regular tahanbiu hairiba demand asi lakliba tang kunthra phawbagi manungda PBU
Karigumba Lengangna Tabitrabade, Manipura Lediba BDF Singna Akanba Kongsang Sangsalagani Hairi. Saliba Thasigi, Hokibatang Kulumdoida, Indo Myanmar border Lana, Hidalang Tuxing, Sendong Hena Yonanabagi, Lona, Saktiman Truck, Nida Puramba, Hidalang Tuxing, Assam Rifles Ke, Kango Amana, Headquarter IZAR South Ke, Mea Makada, Kamzong District Ke, Bungdung Checkpost Fare. Hidalang Tuxing Adu, Imphal Dagi, Wang Lepta, Punanaba, Lakibada, Assam Rifles Ke, Kanguna Saktiman Truck, Ani Edu Kamduna Check Taubuda. Lupa lak Tariat Lising Marputara Chahunga Yankaited Lomgi Hidak Ado Pagat Pangam Kibani Saktiman Truck Sing Adugi registration number na MN04A1079 Amasung MN03P0696 ne Truck driver Sunny Ringamp Amasung Barekam na Pongdo Kibada Hidak Sing Ado Myanmarge Wanglef Bilesge Manakta Punanabade Haiki Parabi Hidak Lang Taksing Amasung driver Amasung co driver sing Loinana Gari sing Makataba Ainge Oiba Tabag Lokanaba Kasomb Kulend Police Station da Sinakre Hairi Amaramda Sajik Tampak Battalion ge 24 Sector Assam Rifles na Headquarter IZAR South ke Miang Makada Chandan District ke Manung Channa Leiba Kana Valley da Pest Marks Lisingama Ngarang July gi tang kunmarida Yenthokre Hairi Mamang tha Zungi tang kunipanda Chamaga Humpumdoi Suba Sepoi Mutini Lesang Masanipa Yankai Tereka Madi Lenana Rims da Pangtopa Blood Donation Camp Amada Sega Road Impal Dage Hana Drug Season Arambadagi Toktuna Ledaba Mioi Amana EP Balakpada Rims da Assistant Professor Oiba Mioi Amana Tatita Waina Torokpagi Thong Chatakiba Asi Yamna Nungaitaba Amade Condemnable Oiba Wafamne Haina Thadaw Student Association Zanenan Headquarter Ge Secretary General Thadopa Cherolamana Pogoragli. Zerona Sida Palibadi EPba Amadi Masigi Wakan Poliba Mio Esi Atangmani Makoi Butaramna Opakaloina Punin Tawat Bigadabane. Taudo Aduda Ikaibanang Kiba Mio Adu, Taudo Atuna Manam Orega Wakange Anaba Mayonare, Asegumba, Nisaga Mari Lenerubasing Asina Nisa Thadopa Hibasi Arabanati. Makoi Bunungsina Amadi Ikai Kumnabigadabane, Laibaktiba Taudo Adu Tokrabadi Tokre, Matungdadi Asegumba Tong, Amohana, Sathabidanaba, Thadaw Student Union Makedage, Medical Fraternity Singda Apple Toragli. Yanning Animal Foundation na Manipuri Chief Minister da Hokiba Tang Mangada Memorandum Pisinduna Hui Saba Hatba Amadi, Ate Sa Usek Sing, Kambinaba Mausage Kusem, Kanbinaba Hazarabasu Hosek Power Tabak, Lokapidre, Chief Minister na Marilena Baloishangda, Hairabasu, Lockdown Ge Kudum Saba Lotuna Lady Haina Foundation Asiki Maike de Pondoragli. Lengangna Tabak Amata Paikat Pidabadage, Lamdam Sida Hui Saba Nomanamagi Hangalakle, Narangsu, Nungtenpung Omlom Tabada, Masakangaba Mio Karana, Imphal West District Manung Chanba, Sangai Pro, Kabui Kulge, Mapamda, Hui Amahalaga Facebook Tagalake, Hui Edu Makoina Satoke, Mapamaduda, YAF ki Tim Changtuna Hui Kanaba Hunabada, Kanmagamautre. Patraba Mirsing Aduna Aki Akang Pirak Padage Halake, Hui Hatkiba Asiga Mari Lainana Lampen Police Station da FIR Lost Toduna, Atuba Madam de Cherakwinaba High Craig. Atubada FIR Panduna, Indian Penal Court ki Section Chamriga Kunipan Amasung, Chamriga Kunmapan Ge Makada, Prevention of Casualty to Animal Act 1960 Ge Makada, Matik Saba Serak Pigadabane. Nagaland Mizoram da Chanahan Bagom Manipur su Lengang Chanaba Law Ama. Chana Handrabadi Atuba Matamda High Court of Manipur da PIL Thaduna Hui Chaba Sachan Hapa Amadi Environment Kannaba Thabak Baikalagani Hainaso Foundation Ge Chairperson Sapnana Pondoragli. Thogdoksida Chenariba Ahumse Aina Preski Kuthamsida Haijaningbase Makhoisi Soidamaki Dandi Pijagani Aduga Makhoisi gi Laifamna Chimbadi Akoi Sangai Pro gi Kabui Kun Haibatari yes Kabui Kun Sida Gine Makhoi Humse Aduga Moina Yan Ushita Monga social media da Huibu Yamna Maro Thukjade Haibagi Sonjare Haibagi Mioiba Kuna Tauribado Yam Tina to Chanigai Oiba Port Masu Oire and then Aquina Zi Lamtel Police FIR
पानबगी खराम तौजरी FIR से पाला मतुंगदा अखोइना Cruelty Act 1960 की मतुंगिना हमारी Indian Penalty Code 428 429 सी पालगा अहक्पा दंदी अखोइ मखोइबु पीनबो होटनाजगनी लेबाक असिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा जर्नलिस्टसिंग हाटपा अमसुंग एटेक तौबगी थौदोकपु एडिटर्स गिल्ड मणिपुरना अकनबा मौंगदा कनेम तौई इकुई कुइद्रिंगदा जर्नलिस्ट अनि ब्रिकम जोस चही यांखै UP दा बेस तौबा जनसागर टुटीगे पौमी अमदे ग्वालियर दा बेस तौबा नुंगटीगे पोंगबा हिंदी सेपोंगे पौमी सुनील तिवारी चही 35 मखोई मखोइगे मथौ तौरिंगदा एटेक तौखिबने जर्नलिस्ट अनि असिगे मतकता अतोपा कलमनिस्ट अमसुंग इन्वायरमेंटलिस्ट रजिब नायन दा एटेक सथकिबगे थौदोक अमदे ख्वाइदिगे अनौबदा ग्वालियर दा बेस तौबा हिंदी पाउचे अमगे करेस्पोंडेंट सुनील तिवारीना कनागुम्बा इन्फ्लुएंशियल ओइबा मियोय खरगे मायोक्ता इरुबगिदमक थांगने तेंदुना अमदे नोंगैना कापतना चलिबा जुलाई थासिगे हौखिबा तांग 19 दा हाटखे महापु हाटखिबगा मरी लेनना तोंगान तोंगांबा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिंगे माइकैदगे कन्डेम तौबगा लोइनना थमोय सोना नुवाइदबा फोंदोकनरगली एडिटर्स गिल्ड मणिपुर के माइकैदगे सु जर्नलिस्ट सिंग असिगी इमुंग मनुंगना फावरमगदबा अदुबो फावबगा लोइनना लेबाक असिगी मफम क्यादा जर्नलिस्ट सिंगदा हंजन हंजन टारगेट तौरिबा असिदगे जर्नलिस्ट सिंगबो ngakthonaba स्पेशल लॉ अमगे डिमांड तौबदा जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंगा सन्मिनागनी हाइना एडिटर्स गिल्ड मणिपुर के चेरोल अमना हाइरी मालिमगी कैथेंदा हाइबदी इंटरनेशनल मार्केट लुपा क्रोड निफुरोंगे ओइगदबा हेरोइन केजी तरागा कोनाना ड्रग के असौबा करबार वाला अनि स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज के इंस्पेक्टर पुरा पंथना ASP जार्समी सिंगागे मियंग मखादा चटकिबा ड्राइव अमदा हाइरिबा लुपा क्रोड निफुरोंगे ओइगदबा ड्रग सिंग असि मियोय अनिदगे फगत पंगम खिबने हाइना स्पेशल सेरोंदा हाइरे सेरोना सिना मखातारदुना ड्रग की बिजनेस स्टार्ट चेनरिबा फारबा मियोय अनि अदुदे M इकबान खाल चही कुनिपान मरिमता MD बसरुद्दीन क्वाक्ता मोइरांग बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट MD इजाक मरिमता अब्दुल गाफर हंगम थाबी लिलोंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट तगे माचाकी सही कुनिथोय सुरे मियोय अनि असिना ड्रग पुबदा सिजनबा I-10 कार AS02W3144 अमदी सेमियाबा मोबाइल ओमसु मखोइदगी फंगलाई सेरोन असिना मखाताना फोंदोरकपदा ड्रग ट्रैफिकिंग गे थबक म्यांमार दगे मणिपुर फावरगा गुवाहाटी सिलगुड़ी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल UP वेस्ट अमदी दिल्ली गे NCR नसंगमा मफमसिंगदा पुखिगदबने हेरोइन केजी तरा अदो अकंगनबा पाउ अमा फंगबदगे स्पेशल सेल असना फगतखिबा ngamkhibani हाइरे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नोवेल कोरोना वायरस के पॉजिटिव ओइरे सही हुंपुमातोय सुरबा चीफ मिनिस्टर सोहाना हाइखिबदा लेबाक असिगी नुंगसिरबा प्रजा मियाम टेस्ट तौरबा मतुंगदा पॉजिटिव ओइरे आई हाउजिक गाइडलाइंस ngakhtuna isama quarantine तौदुना लै आइगा कांटेक्ट लैनकिबा मियोय पुनमना टेस्ट पॉजिटिव केस के पाउ असे खंगनरपने हाइरे आई हौजे गालाइन ngakhtuna isama quarantine तौदुना लै आइगा कांटेक्ट लैनकिबा मियोय पुनमना टेस्ट तौबिनाबा हाइजरे ngasi ayuki pung 13 makai tarakpada pangthokiba meeting da chief minister Chauhan yaukide home minister Narotan Mishra amadi Biswas Sarangna meeting adu lusinki Cabinet Minister ama oiriba Arvind Singh Vadoriana maha COVID-19 impact tawrabani haiba wafam phongdokhrabage numit nini leraga Chief Minister Chauhan ge positive case ke pawasi khangnarakpani hairi madam sana laying labadi leina asi phaba ngambanina kiningai oide hana sumhana phongdokhi Minister Arvind Vadoria su COVID-19 positive oide Chief Minister Chauhan ga loinana Mahaksu Madhya Pradesh ke Lekhidraba Governor Lalji Tandon ge Sanskrada Sarugyaru bani hairi Hanaki Chief Minister Oramba Singh Kamalnath amasung Uma Bhartina Chauhan amasung Vadoria ge haksang pharaknaba isor ge mafamda pratana tawki hairi COVID-19 की पॉजिटिव केस यामना लेबा स्टेट मापन के कंटेनमेंट जोन सिंगदा मियंग थमदुना टेस्टिंग तौबगे चांग हेंगनबा सेंटरना खंगनख्रे स्टेट सिंग अदुदे आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना ओडिशा वेस्ट बंगाल असम कर्नाटका झारखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट सेक्रेटरी ना चिया लौदुना स्टेट सिंग असि
Chief Secretary Singh amasung Health Secretary Singh ge oiba meeting ama phamduna containment zone singda lokhakadaba thabak thoram sing yauna COVID-19 laichat sandorokpa thingnanabage wafam kya khanaki. Cabinet Secretary na hai kibada Health Ministry ge guidelines singge matung ina containment zone singda lokhapam thokpa thabak matik sana lokhanaba panke. Yumthong khuding sangduna positive case sing laibra haibatu thidokadabane famung oxygen amasung ventilator singi masing khangdoktuna thamgadabane haine su mahangna phongdokhi. Matam sana mangjongnana sem sahobana khwaidige hena phaba lambi oigani COVID-19 sandorokpada thingnanabage khwaidige pharaba pambai oigani haine su makhatana phongdokhi. Hausagarobada maroiba pau amone pizari Asamda iching isauna miyoi la kunipam nun sohankre. Matamga chanaba honorarium PBO haina Imphal East District ke BDF singna khongjang changchingkre. Loinana Madhya Pradesh ke Chief Minister Shivraj Singh Chauhan novel coronavirus positive oire. Image Paodam ngasi gide matang asida loijare miyeng tabi besungbo amokana kurumjari.